ala hei MNF ten thuchhuah an ron siama kan chief minister thu soi chung changa zalian ami hi kan chiar chhawng mai nga MNF Mizoram Police hmusita chief minister an pu tin thupui an ron siama hi han chiar chuak phot taila Aizol March ni som pathum sang ni som ni pali Mizoram National Front chuan chief minister laldo ma chu Mizoram Police hmusita an puwa MNF chuan police te chu ramtana nun hlan ngam ho tu te thu pek anga huaisen em thin te an ni ti chu an ngai dan ani thu an soi MNF chuan assembly budget session nei mek ni som pakhat March sang ni som ni palia kan chief minister za om takin kan police huaisen tak tak thi huama sam police po kam ngam tu te musit tak kutvung berbur kevung berbur anga chua mai te rintla komlo ang maya kan pasal thate chua mai hi oi kan ti siam thu soi hi Mizoram Police te hmusit na le achang tu minister ngei po ada niam na MNF chuan anga ya an thatna lam mu pui lova an zinga mitlem te din mun an zawai din mun angmaya Mizoram ro re na sang bera asoi chuak du hi oi kan ti tak zeta kan police zong deu tho te hi ramtana nun hlan ngam an ni ti le an ho tu te thupek anga hoisen em thin te an ni ti hi MNF ngai dan ani an ti MNF chuan heti anga namdang te poin min zuam theina tura kan police te a chuan chezonga asoi hi apoi kan tia hetiang thu hi soinon tolo turin chief minister hi kan ngen ani an ti bok ole tikhan khati zong kha an thuchhuah chu nia thuchhuah tu a statement ang a chiar tur kha om che lem lo hi zalian atanga kan chiar chhuah ania zalian chanchen thara tanga kan chiar chhuah ania kan chiar chhuah chhon ania ti chuan engtinge pudua ma chuan kan chief minister chuan alo soi chiah ti ngai thlaila en hoila a thawme Sure, I'm a house leader. Decided not so no. Deputy Speaker, kan Minister ten chiang zokin en kimaron soidona chip chiara til kalo soi trul lovanga. Demand number 16 home ahian tlem han soi kadu chu. E kan zel din munhi an tot ma tinahung na te chiah a building te a che vek to chu kan vei ma wangin zel district zel parup aizol lunglei champai scholarship ser chiple ma mitte reconstruction atan hian crore somngale panga saski atangin tun nai mai ni thum leka khan kan ruam mana hi min approve sak ngei po kan be se ya heng atang hian kan zel din mun hi a building te aziom chhoto kan be se ya samphai zel po kha khati heu huwa pop khan kan han ro chung khan isia kan home minister hian eng tinge pin tak choma na ron soi turanga ilangin kang song kha thani khachung le khanin kan te feldwak dok thai bik lova amaro chu tran kan lani tin placement chungchang thuwa sarkarin a local puidana felhlel auma elaya agency kan nei te hi an sual ponilo a form a khan outside Mizoram ti kha atil tlata outside Mizoram chuan khovel puma huwa ve tlatani chuwang chuan khami mang khan India rama na thok tur te po khan lo sponsor ve so wangin India sarkar immigration atangin license an nei turani ti te kha ami malin an lo hresi lowa sarkar in a ril box si lowa ti chuan chu mi hrelo chuan an lo thon chuak ve ti chuan har san na te lo oma central sarkar atanga license nei lo an ni te hriat chu alo ni case te register lo ngai te hiala chutiang chuan ya wangin hi tumreng athil swal ti anga kanin pu vak tur po ani lova in hriat thiam na nen kalpui angai viawa amaro chu arang thayang pera kan ram atanga ram danga na thok tu tir chuak tu te hian state sarkar le central sarkar noya dan engkim anzo kim thap thein tura kan kai roi kan ko mu angai ni dona hian mi then khat chuan India sarkar noya license an nei thap to
chút tiếng mang an thôn suộc tên này cái chuan à chăm mấy đang tắm tắc khi ở chuan anh là hello để hiện anh mani in đập job tour ngot po ni lovin department te po hianin kan pui tour ani in karing ani ten tuna hian mun chen chena zela te tang mek te chan chuang ngai te an oma cái po miron phone thina poisa chu ti zat kan pek chuan kan chuak thei to don han ti te an oma cái mà mi mal poisa po hian Nepal zela tang hi ngam zat ka khul chuak to ni tuna po pali an la omani tuna kwan khul chuak le ma ba chu tiang en kol tur chuan Mizos diaspora hi a department siam angai lova a sel siam mai la thang kan tia tuna hian buat saina a draft siam me kan oma chu chuan anon final huna mizo te khovel mun sang om ten har san na an to changa kan en kol dan tur le kan riat pui dan tur te elama changa thon chu an ya kan thon chu dan tur te khang zong zong buai pui tu tur bik sel te tak te om chon tok maya chu arem chan na huna din tumin kan in buat sai me ka ole tikhan du tok lok tiang video nang put sei deu da hi apoi thei thina wangin ti top zeu hi ngai le thina amal haba soya kha champhai zel kha ron soi zewa district zel kha masala ma khan soi tein ka ria nola ten rima han fela ma chen ron ho ve le mai zel tiang deu kha fiam thuin an sei kha tak tak nge mani don ni tiang vel han kan din hona ni thak chun zop tiang hei kan soi tum pera kha na lut chho chan don tin tuna hian India le Taiwan hianin labor mobilization agreement an siama India mi nuai khat an ma mo dona chu tun ma heta kan thon chua thin housemate mi ina wa thok mai tur ni lo le ma na sang de lek agriculture te industry te chang chang a thok tur khan ni a chu an ambassador local tenen khan kanin bia anin central an lo Sri Lanka kainin external affairs minister kan lo fril bokanga mizo te bik ta na recruitment ron titu tur agency min siam sakse kan duwa tuna central sarkarin agency a man lai hi chu local ma se kan that pui vak donin kan threlowa chu bang chuan mizo te bik tan enge mozat Taiwan a te na sang zong le thazok an tho theina tur te kan ngai to me ka tin UK lama sipai kan tran theina tur te Navy le Air Force kan tran theina tur te tin Germany te po nars kan thon chua thei dan tur te kan in bel hloma chung zong zong su a sel kan siam nuwa ol sam zokin an la chun zom thei tura kan ngai ani ten IR battalion kan din hi ngoài đó lúc thạo lúc Speaker IR battalion kan din hi kan ramina kan ti sualian pui blunder ani in ka ria andin don po khan din lo turin kan ngen trok ani he house a hiani IR battalion hi Mizoram ta ani lo kan thun wai om pon ni lo do hona do na muna central sarkar hian a deploy thea a deploy bok thin Mizoram po na deploy an ni poi nan sen so zong le an lo kan pek vek angai mi state te police dur kan tum ke bringot ani tu na hian a thak lu tuka amaro chu khati lai kan sarkar khan police lak khan chak zeka police an mi te thun an chak zeka an tiluya ti sui lain chirang kan sumina thinani chuan Mizoram battalion state sarkar noi om tur idin zok angu kan tingoi ani ma sen tiluya tu na hian mi fa shon ang kan ne en kol ang kan nia mi fa kan chom rengani tu na hian chu chuan an chunga thunei na po kan nei tak lo ma ro chu kan ti top thei to si lova apoi khop maya pu amit san Mizoram battalion min pedon ti la chu lung pui chunga chen kol thei ngilang mai nia re wang mai box nia vacancy sang li lai om hi rap thak ke han ti po khan rap thak ke
kan ro chun hi rap thla kan ipu speaker chu chuan ni mai ten kan police te hian thlamngon omlo an en reng po hian thlan ti muang lo an fit lo tina ni berang chu tu te lak nge moni le kut vung ber bur ke veng bur ke bung vung ber bur làm phù ni em bang cái chiar khan cả làm phù lấy thế lo ti thale te ke veng bur ke bung vung ber bur kan PS awatan po kan du lo tur an la zirtir tu an fa te zirtir tu atan an du hau lo tur an no lo treu bok eng zong zong kan chomani chu wang chuanin apoi khop mai kan police tam tak hian fit lo phat thu om lo dik tak chuan training an kal point kan minister te PSO then khat chu zan khat chian riak aming chu ka soi lawang an hong le training ti mia lo certificate zukla amle chu tiang te chu minister ten kan ti du chung chuan kan police te hian fit thei don em ni chu ani ole kha ti khan kan khalai vel bor kha soi ho ta photila atira kan on chiar chua khan MNF hoinan thuchhuah siam khan han thuron soi chua khan kan police te hoi sen tak tak te hi rui loyungai le kha tiang khan hmusit takina soi chua ke antia thlawang anon hawa atha thil tha takani chuti role ro chuan le lam thu han ngai thlak chon pu du oma thu soi han ngai thlak khan kan police te hi tam tak khi an fit lo ati asoi kha kan siang kan police tam tak hian fit lo phat thu om lo ole ti khan ale lam thu ve ve kan ngai thla pu do ma khanin party le lam aron kapa thudik ti mai tiang do ta ni lo zia chu kan she thewanga fit lo an om man ti ani dikalom fit lo an omalom tam tak an omalom police singa chuti role ro chuan MNF lamina an ron soina podik thawa pu du oman tiang hian atia an ni vek love aron tia thudik ve ven soya pu du oman aron kapa party le lam in thudik thawin athu soi mangin aron attack let ve an ron kap let ve a soyate thawang aron hau let ve thunga ke vung ber bur te po anom ma na in hu ve thin mai thei tin achung lo po han ru thlelop lop tele enge mo po anom ma na chuwang chuanin ale lam thu hi dik ve ve ani chon in be nan an phang ani mai chuti role ro chuan he thu dik ve ve phe na hian thil tak ngai tu na te thui zet chu omani an soi chu ve ka ta na po thil moi ni lem lo thil tha ni lem lo ti te ang kan thil thriat zong te hi soi chu ge la jan voi ve noi ang ma ting vel chu ni chuwang chuanin thil tam tak ngai tu tur oma heng hi chu ati tu tele tiang lampang kha asoi chuak tu noma asoi chuak tu lamten thei to pin tran han lain han ti chho je sela enge mason na te kan nei thei enge mo ikha ril ron langania emponi sela hemi chungchanga hi chuan anin chang to ai be to khop mai politics aria game ania in be tur ania eng hi in be na thil ania emponi sela tu zok ma han dem mem tu rom lem lowa an tran na mun adik ve kan ti teang ten ILP chungchanga hian Prime Minister le Home Minister tenena kanin biak khan biometric identification Myanmar is refuses tan titura min ti chum khan a subject hi kan dai wat ve West Bengal te Assam ten Bangladesh atanga illegal migrant ho an lo dang zo si lova chu chuan on po chowa Mizoram an omani Mizoram akia Hindu chu noksak tham kan nei lo Muslim an tam lu tuk to ti tui ka soi ni dik chia chuan an beng a ver khop mai heng kan Myanmar refugee te chu ram aboi lo huna hole mai turani temporary phenomenon ani kan rama namdang lo lut te hi an kut ni khwa te kan lam mual an khat to ni chu wang chuan hei zo ki kan problem ani hemiatan hian identification ti min phal sakro atrul ne chuan biometric identification po min phal sakro tin kadila Prime Minister in proposal han thelu ro min tiani kan tumber chu ILP hiani
ILP system thazok om thenan aponga puya ILP man vak vakha arembing lowa reasonable restriction noya mang tur kan nia unreasonable kan man chuan kota min king se kan tladon ani min king zau zau to le nga so wang chuan in ILP tu na kan man ang nilo tun lai thiam na mga mobile atang te po han check mai thei tur design thiam kan omem biometric identification pui pui nilo deu si kan tia ti thiam farm kan ome tian oma chumi te chu kan indora lo tiru kan in tita in ka ria voina hian eng chen nge thlen ka soi thei chia lo ani chu tiang chuan in thazokin ti kan tum ani tin ratlan te chungchanga poisa pek khi hausa kan soi tawak wak maya tun ba khi chu soi to lovila a thain karinga a chan chu heng hi India sarkar hian hemi refugee protocol signatory ani lo wangin official in ratlan nei thiang tlat lo ani practical in ratlan an ni boxia poisa kan mamo kan dila min pek an hre chuang lowa sarkar ma sa po khalo pe ni ei secret fund ani secret fund ania etia soi wak tur hi ani lova kan soi lak loa kan soi tamai po a top na ni sen ka duwa hemi chungchang fan hi prime minister le home minister tenen po keni pon kan soi ho vet hovani khang kha min pe pelo ti lampang kha he hausa kan soi atrulo amai ro chu kan mamona an thria min tran puyan thelo ti chinero chu kan soyanga tin Assam rifle son chungchang a hian enge hinge Mizoram sarkar in ti ve tur kan la nei ti lo te kan la nei palem ti hi faila ka zo tir me ka official takin ka nen a alaron let lova amaro chu an chua san tur ram hi kan la ching fellow rim ani ve bokana tuna hian emi ram chunga ram nei zinga hianin mi som pathumin analesi anron sacrifice to sarkarin nei ro se boina le harsan ne siam katum lo di thei chung ko som pathum kan neya alo ma me ma chung ho wele si chu cancel ani to chu tianga ti ve thei lo so cost notice pek ngai somli le pakhat an oma chung mi de su pek an ni to ten mi som lain kota an king sarkar an king bokani so wang chuan cabinet in tuntrum sarkar thar hian an ngai tu eng pon ni se kan revenue minister hian elaya kota kalte so cost notice kan pek te ho te po hi le nga lo som sela thing pui lo in pui selangin ram le nam tan an tlom ngai na lo dil sela thatakin in bia selangin kan ram tan chuan surrender theian om nualanga ti kan be sia chu kan mabak ani chutia thataka kan indora tlomngai theilo an la omani chuan sarkar chuan athunei chu amang mai tura kan ngai chung te po chu chin fel ngai phot ani ve bok ani kha air chungchang te ran soi chu katina ILP chungchang te ni zan lam khan ILP an check vak mai aveng sang ai zola sang te ran manani kha ILP nei lo ILP nei lo om hi chu thu ran lo ni ta sila ILP nei lo chhor du chal te sang chuang anam ti na nia ILP nei lo sang khat vel Mizoram anom chut na thok loin an om lo chung alo chhor du jun ILP nei lo in an chhor an thurual ti na ngania azia lo thin hle mai chuan kha lo air son chu chungchang kha soi taila ram chunga boina enge mo ram lo neya mak thin khop mai pa na changa Assam rifle ram ani to tuna son second AR noma mu dom khati kai khopui chung khopui laili lai asipai mun thing te awama ting quarter ga te ompe teng son en kolna fel fai tak noya thiang hlim takin an en kola so hmuna te son bazar le nge mo han sataila tin tak ti ngi mo sei vak dan tur pok a shelo chin amma salama khan kumtir lama khan thama salama khan ni zokin ka ria video kan siama kalphung thar sarkar thara
lir thei tlan dan te po adang lam ta office kal timing po adang lam ta kan tia dar ko chovel bor office kal turanin no tup pe kan ti thina tun nai chovela hen han chi kle tai la se son wange ni doni office kal phung ngai bokin kan kal le ta em ni o ti thei turin office kal hun office kal ti tiang designation tar ma tar ro po ri se sela adar som cho ani le andor in alanga alo chik ve maro natuk lama te po tuk le lama te po office kal timing chu designation office department motor antar the thua zela tin bus te po jing staff bus sang chi te po timing lo en chin la daring za ta gen kal hlom ti kha riat thei maya hi enge kan din mun nga ya kan let tamayem ni ti khari ro lo lang the ni pon isela kan ngai thak chon zama ti so kan du tok don ya ten pu speaker kan kheto thomai theya voin tlaya hian citizenship amendment act kha a rules voin tlai chang hian enforce tur alo ni ta ti chuan emi chung changa hian kan lung rual viawa mizo te min example lo ni seng mizoram po na mizo nge te po tam takan oma kan missionary te po oma tin Christian namdang engamazat anom boka he dan hi India rama hian athalo ni kan du lo shrimani mizoramin exemption lo dili lo mu po ni la apia lama hian kanunau ten an tuar don tho chuwang chuan i do tlang ang u kan ti ke ni lo do khan omzia vak anei lo Mizoram mi pui ai oin MP Lok Sabha kan neya he bill an pass ni khan enge soi kha because of the gratitude that we have we are supporting this bill atiani kha Mizoram mi pui zong in he bill hi kan support ti na ni tani kan ai o Lok Sabha ding khan a support miawa ti chuan a support awang khan a support lo awang khan omzia chu anei lo mai thei amai ro chu ama andin na nen ero chuan ai nang lo talutuk ero kha chuan kan mizo tere ru chu tinavek ani ti chuan kha dang kha pas alo ni ta ti chuanin tuna chuanin voin tlai tragin man alo ni don ta amai ro chu keimani ram chung hrimai chuan kan lo phok lek vak na tur aom lova British Sarkar Khan Bengal Eastern Frontier Regulation 1871 kha min lo siam sak ani arei to khop mai chu BEFR 1871 kan ti mai thina alam to in chu ta chuan emi section 7 a hian pu speaker rem ti na kan chiah ranga azia ke sin khopa It shall not be lawful for any British subject or other person not being a native of the district comprised in the preamble of the regulation to acquire any interest in land or the product of land beyond the said inner line without the sanction of the local government or such officer as the local government shall appoint in this behalf, any interest so acquired may be dealt with as the local government or its said officer shall direct. The local government may also, by notification in the Gazette, in the Calcutta Gazette, extend the prohibition contained in this section to any class of persons natives of the said district and may from time to time in like manner conceal or vary such extension alo ti diama ti chuan he dan mang hianin kan him ani British hun lai tang khan marwari ten min exploit emo min assimilate mailo emo atan khan kan ram chunga underground emo overground resources atil lu reng sum don nan man Palovani. So may nilawa an mani khan kan rama property right an nilawa in mun lo ram an nei theimia lovani. Eng pas ma an nei thelo. Huan pon nei thelo. So tiang chuan ya amaro juste sarkar in nei ro se tia pek te chaven nei theini.
India law independent khan adaptation of laws mangin he dan hi manzui ania Chin Hills area Chin Hills Regulation Act ka Burma in an adopt zui mai boka kenin hei kan chang ve thunga Chin Hills Regulation khatsu kenia chuan man ani to lova this one voin thleng hian hei kan nei ta ni alo thakop maya hei min veng him ta ze la kha khanin khami azara khan tuna hianin he dan hian exemption min peta this one in hetiang hianin himna kan lo nei ve theita tunan hianin hemi Citizenship Amendment Act 2019 kan en chuan section 3 subsection 4 hian Speaker Ripalnan kan kuat anga nothing in this section shall apply to tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram or Tripura as included in the 6th schedule to the Constitution and the areas covered under the inner line notified under the Bengali Strand Frontier Regulation 1873 at Itani. On China Khan 1871 think kasoy suala katsu no correct sakselangin. This one he Citizenship Amendment hi kantan man anivedon lova Mizoram atsuan man andon lova tiang hian fel takin adana po hianin exemption ni pekin kan ani a rules lamero ichu kan lamuman lova tichuan engpo ni se ani zo to keini kan ram chunga man ani don chuang lova chuwang chuan hei chu ti vak ngai na om chuang lova kan local to dan le thilkal to te po soi atrul to lova ani nain minang ching to tun den huna hian kan ding ta ani kan du thu sam ero chu ani lem lo le ti kha hremai ilangin atha in karinga ti chuan heng ILR kan ti in a land regulation kan ne na nuaya ILP pek theina te po hi kan la nei chun zom zel don ani eng ma boina le har san nai ro chu kan nei pha don lo ti kha kan soi du ani